December ni sari Saint Ambrose Bishop le Bible thiam sang edi zathum som li en zathum som kwa kum sari tiang amasabik a Saint Ambrose min apumi Catholic khrifa unaw nan dilak Happy Feast Day tia RVA hakha in nan kut kan intlai na Milan kha akil veng tu Patron of Milan Saint Ambrose chu edi zathum som li kum Germany ram Treya khwa a achuak apa achi nu a Rom a phim nak achon pe I anu a Milan khu okrian atuan edi zathum som sari kum thum tiang loki asiri mi Ambrose kha mi pi ni an hnek chi tok ruang a Milan bishop a an rak thim chu nu makhate a tipil a ing I bishop channak alak chol chu nu thok in angai mi thilri chowa velte kha mi sifak na apek than na I apum along chin velte zong mizapi cha a ti in azuam I apek chan anun nak lam thluan a din fel nak in azuam I atuan achan tampi na kha Bible rel nak le phung chim chon piak nak a amandi Milan ok chung hun pi biak in I Saint Ambrose phung chim nak ruang a Saint Augustine zong anun nak a thleng ve paridewa rili chung I har nak an ton liau a Ambrose chu bupi ni angai mi ti long kha azwar I chu tangka in thongtla mi le sifak har sami na kha arak bom na Biana a bupi chu sui angai asi a chun chu sui chu bop nak a hermin ha cha manding asi chia so ok aselo tia Ambrose ni bupi kha asoi sel I ro nak apek na pathian cha a atu le atu thian thlim zuam nak rian kha athang that I ama lam hu sak nak tang a ngak nu thiang tampi kha asang bik a achia tar kho na chuti atu nak ruang a cheu khat ni pengchung a milu azor tar tia sual an photik a minung chi ram a shok tu chu nungak thiang na hi an selo ral dau nak long hi asi tia ali na Saint Ambrose chu ama som nga le kum sari ati a pathian tang chung a inghil bu in adin aruak kha rampi vuinak phung en Milan biak in a an vui